Mina poto toboti pe bana mibale déjà. La brine. Après. Pesanga mukanda ko? Hein? Pesanga mukanda. Na nga pia mukanda. Mais yo la brine. Jani. Na nga pia mukanda. Ah. Nga na mukanda na pesio. Amoni yo. Oza déjà 16 ans. Oza ka mukanda ozwati. Pour ton information ni na zaboy. Na zemi. Ya nani? Ya yote? Mana suzimi na zango zayo. Ya zema mbali mususu. Okoboko lango. Soko lilingo de mukanda oboko lango. Mais zemo za yote. Musana oza ovanda kala ndako ozwa bana na classe osokola basani osokola na bilamba. Mais mukanda ozwate. Okimanga. Fainga pe mukanda po okimanga. Ah, na éviter non que signaler tina ba commune partout. Ba personne mukanda tout mukanda okima. Ozo mukanda tu faut vanda bongo. Yoko mo musala ngavanda na boko la bazemi na ngai. Mukanda la brine bitota. Ni yo sali ngaboye. Na salon. Usana zemi. Bien sûr. Ah! Wani. On sa crise. N'importe quoi. Alors on pesa nga mukanda ni nga na pesa. Nga. Na pe mukanda. Okimanga. Kando yona so kanda nga ne vanda wana. Ozwa mukanda te. Yona moi c'est ça au stade 25 à 0 mukanda. Ozalaka bo inutile. N'importe quoi. Et ça pesa nga mukanda. Si. Et ça la gondenge nini ba duche. Ba kende kin boya. Ba 2 minutes. Ba kende kin boya. Ba ans lu solo. Ba kende kin boya. Miti ans azana spectacle munene na chier. Ba la duchesse ba kende kin boya. Ba sine ba onda baba zoba. Apesa ba mikanda ngala ko peso ti. Sida Bilele mon ami José de Londres. A kende kin azoya. Boya ngani. Yifu vandaka. Ok, kinsko nanga otikalo tuko basana ndako. Nando tikalo boko zo bana na classe. Nana ndo repasser. La brine. Oh. To comme da 12h, 15 bana na crèche. Dans de Londres ya tokene. Zo métro c'est la de Londres ni. Oh, zo quelle heure métro? Quelle heure métro tu vas bana na classe 12h30 déjà, hein? Omona na ke musique. So na zo na kuta bana bana ndako. So na kuti bango tina benga la police na okoselo makambo. Boniko. Si mukanda nyana pesa. Ya la France Mina poto toboti pe bana mibale déjà. La brine. Après. Pesanga mukanda ko? Hein? Pesanga mukanda. Na nga pia mukanda. Mais yo la brine. Jani. Na nga pia mukanda. Ah. Nga na mukanda na pesio. Amoni yo. Oza déjà 16 ans. Oza ka mukanda ozwati. Pour ton information ni na zaboy. Na zemi. Ya nani? Ya yote? Mana suzimi na zango zayo. Ya zema mbali mususu. Okoboko lango. Soko lilingo de mukanda oboko lango. Mais zemo za yote. Musana oza ovanda kala ndako ozwa bana na classe osokola basani osokola na bilamba. Mais mukanda ozwate. Okimanga. Fainga pe mukanda po okimanga. Ah, na éviter non que signaler tina ba commune partout. Ba personne mukanda tout mukanda okima. Ozo mukanda tu faut vanda bongo. Yoko mo musala ngavanda na boko la bazemi na ngai. Mukanda La pia. brine bitota. Ni yo sali ngaboye. Na salon. Usana zemi. Bien sûr. Ah! Wani. On sa crise. N'importe quoi. Alors on pesa nga mukanda ni nga na pesa. Nga. Na pe mukanda. Okimanga. Kando yona so kanda nga ne vanda wana. Ozwa mukanda te. Yona moi c'est ça au stade 25 à 0 mukanda. Ozalaka bo inutile. N'importe quoi. Et ça pesa nga mukanda. Si. Et ça la gondenge nini ba duche. Ba kende kin boya. Ba 2 minutes. Ba kende kin boya. Ba ans lu solo. Ba kende kin boya. Miti ans azana spectacle munene na chier. Ba la duchesse ba kende kin boya. Ba sine ba onda baba zoba. Apesa ba mikanda ngala ko peso ti. Sida Bilele mon ami José de Londres. A kende kin azoya. Boya ngani. Yifu vandaka. Ok, kinsko nanga otikalo tuko basana ndako.
Nando tika loboko zo bana na classe. Nana ndo repasser. La brine. Oh. To comme da 12h, kezo bana crèche. Dans de Londres ya tokene. Zo métro c'est la de Londres ni. Oh, quelle heure métro? Quelle heure métro tu vas bana na classe 12h30 déjà. Hein? Omona na ke musique. So na zo na kuta bana bana ndako. So na kuti bango tina benga la police na okoselo makambo. Boniko. Ya mukanda mukanda na pesa. Ya la France mina poto to boti pe bana mi balé déjà. La brine. Après. Pesa nga mukanda ko. Hein? Pesa nga mukanda. Na nga pia mukanda. Mais yo la brine. Jani. Na nga pia mukanda. Ah. Ngana ju mukanda na pesio. Omoni yo. Osa déjà 16 ans. Oza ka mukanda ozwati. Pour ton information ni na zaboy. Nana zemi. Ya nani? Ya yote? Mana tuzimi nzango zeyo. Ya zema mbali mususu. Okoboko lango. Soko lingo de mukanda oboko lango. Mezemo zeyo yote. Musana yo vanda kala ndako ozwa bana na classe osokola basani osokola na bilamba. Me mukanda ozwate. Pokimanga. Fainga pe mukanda po okimanga. Ah, na éviter non que signaler tina ba commune partout. Ba personne mukanda tout mukanda okima. Ozo mukanda tu faut vanda bongo. Bien comment musala ngavana na boko na bazemi na ngai. Mukanda na la brine bitota. Ni yo sali nga boye. Na salon. Usana zemi. Bien sûr. Ah! Wani. On sa crise. N'importe quoi. Alors on pesa nga mukanda ni nga na pesa. Nga. Na pe mukanda. Okimanga. Kando yona so kanda nga ne vanda kawana. Ozwa mukanda te. Yona moi c'est ça au stade 25 à 0 mukanda. Ozalaka bo inutile. N'importe quoi. Et ça pesa nga mukanda. Si. Et ça la gondenge nini ba duche. Ba okende kin boya. Ba 2 minutes. Ba okende kin boya. Ba ans lu solo. Ba okende kin boya. Miti ans azana spectacle munene na chier. Ba la duchesse ba okende kin boya. Basi ne banda baba zoba. Apesa ba mikanda ngala ko peso ti. Sida Bilele mon ami José de Londres. A okende kin azoya. Moya ngani. Yifu vandaka. Yoke okay kinsko nanga otikalo tuko basana ndako. Nando tika loboko zo bana na classe. Nana ndo repasser. La brine. Oh. To comme da 12h, kezo bana crèche. Dans de Londres ya tokene. Zo métro c'est la de Londres ni. Oh, quelle heure métro? Quelle heure métro tu vas bana na classe 12h30 déjà. Hein? Omona na ke musique. So na zo na kuta bana bana ndako. So na kuti bango tina benga la police na okoselo makambo. Boniko. Ya mukanda mukanda na pesa. Ya la France mina poto to boti pe bana mi balé déjà. La brine. Après. Pesa nga mukanda ko. Hein? Pesa nga mukanda. Na nga pia mukanda. Mais yo la brine. Jani. Na nga pia mukanda. Ah. Ngana ju mukanda na pesio. Omoni yo. Osa déjà 16 ans. Ozaka mukanda ozwati. Pour ton information ni na zaboy. Nana zemi. Ya nani? Ya yote? Mana tuzimi nzango zeyo. Ya zema mbali mususu. Okoboko lango. Soko lingo de mukanda oboko lango. Mezemo zeyo yote. Musana yo vanda kala ndako ozwa bana na classe osokola basani osokola na bilamba. Me mukanda ozwate. Pokimanga. Fainga pe mukanda po okimanga. Ah, na éviter non que signaler tina ba commune partout. Ba personne mukanda tout mukanda okima. Ozo mukanda tu faut vanda bongo. Bien comment musala ngavana na boko na bazemi na ngai. Mukanda na la brine bitota. Ni yo sali nga boye. Na salon. Usana zemi. Bien sûr. Ah! Wani. On sa crise. N'importe quoi. Alors on pesa nga mukanda ni nga na pesa. Nga. Na pe mukanda. Okimanga. Kando yona so kanda nga ne vanda kawana. Ozwa mukanda te. Yona moi c'est ça au stade 25 à 0 mukanda. Ozalaka bo inutile. N'importe quoi. Et ça pesa nga mukanda. Si. Et ça la gondenge nini ba duche. Ba okende kin boya.
ba 2 minutes baokende kin baoya ba Ans Lusolo baokende kin baoya neti Ans aza na spectacle munene na jie ba la duchesse baokende kin baoya basi ne banda baba zoba apesa ba mikanda ngala ko peso ti Sida Bilele mon ami José de Londres aokende kin azoya moya ngani yifu vandaka yoke okay kin sku nanga otikalo tuko basana ndako nando tikalo boko zo bana na classe nana ndo repasser la brine oh to comme da 12h kezo bana crèche dans ya de Londres ya tokene zo métro c'est la de Londres ni oh zo quelle heure métro quelle heure de métro tu vas bana na classe 12h30 déjà hein omona na ke musique so na zo na kuta bana bana ndako so na kuti bango tena benga la police na koselo makambo boniko ya mukanda mukanda nyana pesa ya la France avant